GH yabo Nkawkaw a ewo apuei mountain mu ye ba ne abehwe eye gin yie omo de nkwala akoto adwuma mu se omo nkosua adwuma enne en omo ye exams na omo ahwe nkwara no se adwuma mfie miensa a omo de omo koto mu se omo nkosua adwuma no omo hunu na omo ntwere ho exams na omo mpaase na afi omo nto aso nti preview GH ye Nkawkaw bia wuhun eye Nkawkaw na wuhun enche kura ye bebo wura ba bia omo ye adwumadie no na yahwe ne yekoso wo ho ne ye bekoso obia no ye nyimo yipamu ye de ni nyina be ma mo live ewo preview GH intene ne wuhun nyina eye Nkawkaw eka Nkawkaw before say wo bekokọ umiko ni nyina so no Nkawkaw na obesi ansana wapeke ashen na odi agbawura mu babibia okobia nti Nkawkaw na wuhun enche kura ye gbawura bia omudi dwumadie no na ye de live amamu wo preview GH so enei sene ye mamuti azie ni yemu awo Nkawkaw Square One ye behwe sene gin yie omo exam ebemam enei adwumayefui na ho so omo sisi omo boabo omo ho atwen se emre ne beso ne akase start work na omo de exam sakunini no ahihye so na obia so na ho de ahwe ne yehu sene ebekwa kosi bie nti ne ohu nyina eyam sisi ne mo ho omo bo omo ho de atwen se impenifo ba beje omo akunya kase na afi ne ohu nyina practicals no and Mastercard omo ye to exams no and ya hyase ya won say obia ye busy say ne ya kire no ana ne opeso ono soso ye na odege mass no ogusu a oye den oye no intene preview GH ya bowura mu ewo Nkawkaw Square One gin yi exams kunini a omo twere de amankwala a omo do omo kosua adwuma yi eno na uhunu sa ekoso yi ewo ha ene obi bia aye busy se oye ne ono soso obetimi aye mfi miensa omo kodi madam for ensem ya madam for kire omo nyina no omo soso egusu omo ye den omo ye ame ahwese so madam for no ne omo kire omo no enei eko mutirimu ana se ono soso ne usua no madam ho no odibia ye den aka ho ama nei akonanimu ana enenti enkola nyina ene uhu nipa dodo na ewo ha se obia ai busy a wo ye ne ewo so ye na ono soso ode ye den ode gene mass eye enipa mako edunum 15 and nei omu nyina eye exams obìnrin be frɛ no MVTI no gin yie omo exams kudini omo ye dia sonkwala na hwɛ ewo mfie miensa omo kodi wo apprentice omo kodi wo madam for no ensem no eno na wo hwɛ ne ne ekoso nyina ohu sɛ obia ye busy Brunei friends first good and omo ye ovia ombeto aso na preview GH ya bowura mu yi de enei ne ebekoso ha bia no ye de be mamu amomo hu ne ekoso wura mu a bia ya ya dure ya bia ya omo twintire ne wie no omo ba be hokro krem ni nyina afiri mu ansana style a opeso ode itirinwi ne ye no wakọ na wakwakoye entenei ne odi kan hu ye ne ye mra na omo twen sa mre omo awie a omo ba abe hokro tire ne mu na afi omo akwakotoa style a opese oye ne tinifa no wakwakotoa so style na omo start omo ye awie ohwe ne yakoye a otimi se ni abrepa se obema ne client no akọ birthday party ono so neat style ogusu ha osisi di amano amane di akọ birthday party na ogusu nipa dodo na ogusu omo ye
Padodo na oguso so na ne de oguso a o design by oguso a sana obowra mu a okwa ohu obia ene ni tire style a o ye den oyi na ode akwaje abosfo de efre no obrone be kan se max no obia eguso a o ye den o ye ne style to hwe mu a hu se e different. My me so dey away who say different cry. Who say a different cry. So na uburu obu obi so dey awon so waye ene. Jin ye de bibia bawiye exams a omde so nkwala na hwe no ne hu nyina eye exams ni mu Niama etira hodo omo ye ebi na wo hu wei e kire se nkokọ madamfo a e kire emia no etire ye omo kire omo dwuma pa wei a wo hu nyina eye etire styles a omo ye e de ko kire omo mpanifo sebe ya omo soso ye bebo omo abaso ya ka se ampa mfie miensa akodi ni wadwuma mu no o madam a kire wadwuma Yadini atua so bia ebema preview GH. Head of the Business Advisory Center or West Municipal. G name Mastercard Foundation. Ben years ago, na ya launching Young African Race Program. Ya boama ya create jobs. We don't go ya do mutu odum no. Uma esu eduma kaka na afi na oma pon ho a ya ntia dan samo. So na ba ya o menya certificate ya de ekura. Na that you are no movie or might mean about the papa. Yes. And the main aim of this project is a web near creating employment in the new Africa. That's what I say. Yes, and they when you pardon us saying or more year and so no. And then I'm cry 17. And they are 17 in our buy. Oh, okay. Ate intene afutu obi wo ho e de mankwara na ana se adofo a omunsem wo bi obetimi no omadi nkomo na omunsoso abebo adwumadi e ti se sanse adwumadi amemudi migidi se mo de boa ama youth no omunsoso akoso futu kakra won se mkura youth esi su yim se ye pe adwuma ye kakra bati ye kan hu se adwuma de se adwuma ni o man ti se wan kasa no o started bi na ko pa boa ati ma da pija o de woni to se aban adwuma no ti mi fo bia wa aban adwuma but wan kasa o ti mi su adwuma na wonya wasa adwuma boy generational ade na we de best se youth ye wo mo get more entrepreneurship program na be bo afi the best we you say pay for the ma wo it is an craft for mo aso ya boy ya because aban o wi adwuma no I say to me son as na to me they started ma one son as na ka one change ma plan okay ka so the rest of them say say one for be so papa o me tinya be so as na tinya to be ka ka mo na so started udin no position bi ma so be be Mr. FIFA head of business advisory center I work for West Municipal because you ma watching ya enua yo and the preview GH ya gbawura mu na ede na ekoso wo makachi yo say anopai de we di kan tie wa hwefo no wetie fo mo am hwe preview GH Ginye Ghana Enterprise Agency yes sponsor Mastercard Foundation any omo collaboration omo boa apprentice you have 3 components but you see how the apprentice for the training and as exams MBTI exams so much man ya start here you can you throw back when ye omo pama de omo ye wedding so ayo mo de omo ye catering so ayo mo de nti ene for omo ye tea nti ye woni pa be 17 Mastercard Foundation Ginye Mastercard Foundation aso masin so so mo bom no so adwuma na omasua no munya krata e wa ba ma fe na MBTI certificate nti anopai eno preparation Nkawkaw West me
district coordinator for Mastercard. I will be BAC officer or assembly. Then the agency about organize this program. We have Yafema and Polana to exams. You use your startup machines. You do my after exams when you certificate, you bring startup place. Now you start to be a crack. It's a normal preparation. You know, where first time I'm way, and now, okay, Bay 2020, 2 years in Mastercard or a program, project, a 3 years project. Starting in 2020. The first start na your startup maybe, and also now, and no, you're beginning with normal you Juma, here. And so, the MBT, I know, you are fast starting, but you said you might try MBT, I will hear more. It's an also put the MBT asset and also your mouth startup maybe. Now they start you. Okay. It's a hands of couple, yes, you need. Okay, it's a more Casancolano, start your Juma. Maybe when you're shop, or start a year Juma, the advance second year, yo, my opening can say, many we dear, and they are more share, dear, I say. A dear now become actually nipa do our mamma to fee, or when you say, or Modom who beshid my dear Musse, and now face so you pennyful be bra, on betting me so I bet bois, and what you may dear coso. Yo, but that's the decay. Yes, sir, Mastercard program on the buyer. Let me say. Nipa no dog so dey but wetin me obon mo den ehwe bi se ne o kan no enti ye yenso ye se bi hu assemblies no na kom so ma bo ase ne ye na ka gin Mastercard Foundation startup place e be ba no so bi kan wa na eti na che am nkwala ni nyina nye ba ye dey akoto mo ni mo ba mu aye mai enti ke ye sre awofo ne penifo mo bi ana mo bitimi abo asa program ni se ne be ye nkwala no omo wie no mo nkotena fie mo bra bia ense ne momo mo nsa na dwuma no manya no yinya bibi kakra pushi omo mo betimi start by themselves nti di kan no mo mo bi ne from say program mo boa nka be ko nanim pa se ne ye bi ana Mastercard so modern bo wo ye no ka sa mo yi bi be kan ho akobe ya bro na ho odwen so afi so mo ni bi na am pese mo mo wura mu ye bon pa ye say sa program ya Mastercard afi betimi aye den asan toa years ne so na ka sa wo mo fo no so yentu betimi aye den action mo wura ya nti emwa de ye obi e de mo ba ye hia bi aka ho yo na nyina ti awofo bi banso wo fie no pese ode ne bewura ma a process see ade mitimi ka say o mra prepare process nti oba no do hu assembly na see ade ye o mo wie no ho adwuma nti no ye hwese mo ani bi be samba sa afo no se be de ebe mo so aso mo so okay udin any opposition ni bi okay but so within the extreme over force we are district coordinator for GE Ghana Enterprise Agency Mastercard Foundation. I'm your coordinator of West. Okay, but that's it.